Lentsweng la Modimo le sa etseng diphoso. Modimo o beile molaetsa wa ona hoseng hona bakeng sa rona jwalo ka kereke ya hae bukeng ya Haggai kgaolo ya bobedi ho tloha ka temana ya pele ho emisa temaneng ya borobong. Lentswe la Modimo le sa etseng diphoso. Re bala hoseng hona bukeng ya Haggai kgaolo ya bobedi ho tloha ka temana ya pele ho emisa temaneng ya borobong. Ke buka e kgutshwanyane haholo Bebeleng, e na le kgaolo tse pedi tse fellang leqhepeng le le leng le halofo. Haggai chapter 2 verse 1 to 9. Haggai kgaolo ya bobedi ho tloha ka temana ya pele ho emisa temaneng ya borobong. Ke le tlotlo le Setloho sa ditaba Haggai kgaolo ya bobedi ho tloha ka temana pele ho emisa ya borobong. Kganya ya tempele ya bobedi. Ka kgwedi ya bosupa ka la 20 a motsomong la kgwedi, lentswe la Jehova la eba teng ka moprofeta Haggai la re, bua hle le Sorobabele, mosisi wa Juda mora Salatiele, le Joshua moprista e moholo mora Jotsadake, le masala a setjhaba o re, ke mang ho lona ya setseng ho bakileng ba bona ntlo ena kganyeng ya yona ya pele. Mme jwale le bona e le jwang? Ha ke re e ka lefela mahlong a lona. Jwale kgothala Sorobabele, ho bolela Jehova. Kgothala le wena Joshua moprista e moholo mora Jotsadake. Kgothalang le lona setjhaba sohle sa naha ena, ho bolela Jehova. Le be le sebetse hobane ke na le lona, ho bolela Jehova wa makgotla. Lentswe la selekane seo ke se hlabileng le lona mohla le tswileng Egepeta, le moya wa ka di eme hara lona, se tshoheng hobane Jehova wa makgotla o bolela o re, ke sa tla sisinyahang haufinyane
lehodimo le lefatshe, lewatle le moo ho omileng. Ke tla sisinya le ditjhaba tsohle, mme tse lakatsehang tsa ditjhaba tsohle di tla tla mona, ke be ke tlatse ntlo ena ka kganya, ho bolela Jehova wa makgotla. Silifera ke ya ka le kgauta ke ya ka, ho bolela Jehova wa makgotla. Kganya ya morao ya ntlo ena e tla feta ya pele, ho bolela Jehova wa makgotla. Ngalong ena ke tla beha kgotso, ho bolela Jehova wa makgotla. Lena ke lentswe la Modimo, e se ka Modimo ka hlonolofatsa lentswe la hae. Ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tla Sione, batutsi bohlabela tsatsi limela, batho bohle ba tla phutha. Mang ho lona ya setseng? Who of you is left? Na wa tseba ho etsahalang ha maobane ka jeno le hosane ba kena ka hara kereke e le nngwe, ho ba le tsitsipano e kgolo, ho a tellanwa, ho a kgesanwa, re qetella re tlosa mahlo seo borapedi bo leng sona, hobane jwale ho a tsenkollwa. Boholo ba Bakreste matsatsing ana, maobane kajeno le ka moso, di kene ka hara kereke, di tsamaya mmoho, di tshwarane ka matsoho, mekutlwano ha eyo. Ha o ya sielang e mong sebaka, e mong le e mong ho tsena tse tharo, o batla lentswe ho utlwahale la hae. Maobane o bolella ka jeno hore ena ha se tsela eo kereke e lokelang hore e tsamaye ka yona. Ena ha se tsela eo dintho di neng di etswa ka yona. Ha ka jeno a arabela, o bolella maobane hore nako ya hao e fetile. Ena ke nako ya ka jeno. Ka moso o iphumana le bodutu hobane o dula bolella hore tjhetjhella kwana nako ya hao ha eso fihle. Me o iphumana a dutufala, a qetelle a wetse ka hara dintho tseo a sa tlamehang a wele ka hara tsona. Haggai o ngola mantswe ana a wa ngolang hobane a elellwa hore o hlokahala hore Modimo o kene dipakeng tsa maobane ka jeno le hosasa. Ha dintho di ntse di senyeha, temaneng ya boraro wa botsa, mme o bua le maobane. Ke mang ho lona ya setseng ho bakileng ba bona kganya ya ntlo ena, kganyeng ya yona ya pele, in its previous glory. Boraro karolo tsena tse tharo di iphumana ka hara tempele yeo kganya ya yona e leng ya maobane fela, e leng yena maobane fela ya e tsebang. Ebile o bona eka kajeno ha utlwisisi kganya ena e kileng ya etela tempele ena maobane. Eka kajeno ha tsotelle seo tempele ena e kileng ya ba le kganya ya yona. Ke ka hara mohona mo ho tletseng sello sa maobane, ya llelang ho sutha kganya ya maoba ka hara tempele. Empa kajeno ya sa tsebeng kganya ena e kileng ya ba hodima tempele ena, o bona botle
ba tempele eo a e bonang ka jeno ha tsebe mo e tswang teng. Lefatshe la kereke ya matsatsing ana le fetohile. Ha se le tshwanang le la maobane. Dintho tse makatsang mahlong a maobane ke dintho tse bonahalang di tlwaelehile ho kajeno. Tsela eo ho rapelwang ka yona e bonahala e le tsela e fapaneng le tsela eo ho neng ho rapelwa ka yona kerekeng ya maobane. Diphuputso di fumane ha bo kajeno ba sutha ka hara dikereke ka mabaka a fapafapaneng. Le ha ba phetse maobane eka ha ba dumellane le mabakana, empa ona ke mabaka a hlahiswang ke batjha ba kajeno. Ntho ya pele e baleisang bo kajeno ka hara kereke ke hore kereke e bona sohle se ka ntle ho marako a kereke e le bohetene. Mino binwang kajeno, mefuta di tshwantsho tse buuwang kajeno, di cinema le di televishene, di fashion tsa kajeno, di emetse ba phelang kajeno, me ho ba thata hore maobane le kamoso a di utlwisise. Ka lebaka la hobane di etsahala ka thoko ho bophelo ba bona. Diphuputso hape di re ke nngwe borarong 1/3 ya batho ba batjha ba reng kereke a se sebaka se lokolohileng ho kantsha maikutlo ntle le hore you become judged. Adapted from a list by David Kahneman in You Lost Me, Why Young Christians Are Leaving Church and Rethinking Faith. Ore o fana ka letoto lena e le bopaki ba sekgeo se teng pakeng tsa setjhaba sa kajeno le sa maobane. Ha maobane kajeno le hosane di kena ka hara kereke e le nngwe, kajeno ka nako e le nngwe ho tlala pherekano. Lot of confusion. Nnete eo Haggai a e fupereng ka nako ya matsatsi a profeto ena ha ngola karolo ena. E ne le hore maobane le kajeno ba shatela Modimo, empa tlhoko tsa bona, tjhebelo pele, the need and the vision tsa bona, the expectation tseo ba di lebeletseng ka hara kereke ena eo kganya ya yona e bonahalang e fapane mahlong a bona bobedi ha ba e sheba, le tsona ha di tshwane. Ke keletso ena yo Modimo ka Haggai o e fang setjhaba sena sa ona. E re tshwanetseng hore jwalo ka kereke ya kajeno, ha kereke ya maobane e hopola kganya ya tempele ya yona ya maobane. Haggai o ba botsa potso ena, ke mang ho lona ya setseng ho ba kileng ba bona ntlo ena kganyeng ya yona ya pele? Potso ena e bolela hore kganya ya ntlo ena e fetohile. Ha e sa tshwana le ya maobane ka moo dintho di etsahalang ka teng ka hara ntlo ena. Kganya ya yona ya maoba ha e sa tshwana le kganya ya kajeno. Ha o bala Haggai chapter 1, o qala buka ena hantle, o phepetsa ho kgotsofala ha setjhaba sa maobane le ha dintho di ntse di senyeha ba shebile. Wa ba botsa, ke mang ho lona ya setseng? These 3 generations represent each and every one of you ba dutseng ka hara kereke ya kajeno. E ba kgaolong ena ya bobedi o santsane a bona sona setjhaba sena
se kgotsofalletse dintho ka moo di ntseng di fetoha ka teng letsatsi le letsatsi, mme ha ba re letho. Re kopana mona le letlolo, the generation of yesterday, le shadimileng ka ho botjha ya tempele ya Morena. Ha ba tswa kgolehong ba bona tempele e hauwa botjha, empa ha ba bapisa kganya ya tempele ena le ya maoba, ba bona difapane. Sebopeo seo ba tsibileng tempele ya maobane ka sona, ka lebaka la kganya yona, ha se seo ba se bonang ka hara tempele ena e ntjha e hauwang. O bona taba ena ya hore re pholositswe ka lebaka la Kriste e batla e ba ferekanya, hobane ho bona kganya e ne le ka hare ho madi a konyana e tshollwang e ka diphabadimo tse tswang. E ne le sona seo ba se tsebang hore re pholoswa ke madi a konyana e seng a Jesu. Mopriste e moholo e ne le yena ya bapalang karolo ya bohlokwa, mme phetoho ena ya testamente kerekeng e ntjha hore re pholoswa ke madi a Kriste ba ne ba sa e utlwisisi. Haggai o tla o bona ka potso ena, papisong ena ya bona le ho se utlwisisi. Ke mang ho lona ya setseng ho bakileng ba bona ntlo ena kganyeng ya yona ya pele, mme jwale le bona e le jwang? Ha ke re ka lefela mahlong a lona. Both generations are to be blamed for the status of the church. Kereke ya kajeno e hena-henana le dintho tse nyane hore di ka tlisa diphethoho. We are worried about minor things on the cost of major things tse tlamehang di ise kereke pele. Kereke ya kajeno e kgetha ho kgotsofatsa batho ho feta Modimo. Kereke ya kajeno e batla kganya e be hodima yona ho feta ho ba hodima monga kereke. Ho roriswe bona e seng monga kereke. Ke ka hoo re hlokang hore lona ba santsane ba setse, the 3 generations which are still here, ba tsibileng kereke ena sebopeong sa yona sa pele, ka tshebeletso ena le utlwe potso ena hantle, mme bophelong ba lona ba semoya le tle le leke ho arabela ka nnete. Ke mang ho lona ya setseng ho bakileng ba bona ntlo ena kganyeng ya yona ya pele? Who is still left amongst you who knows the glory of this house? Le ha ba utlwahala e ka potso ena e lebile ho ba kereke ya maoba fela, the old ones, empa ke potso e tshwanelang le kereke yohle ya maobane le ya kamoso, hore e ke e etse boitekolo, the introspection ya moya. Ha re hopole hore re le kereke, mantswe ya rona ao re a buang, diketso tsa rona di na le kgahlamelo kganyeng ya ntlo ya Morena. Ka jeno re iphumana re lokela ho arabela, mme ha ona tla re ha ke karolo ya teng, hobane there is yesterday, today and tomorrow ba dutseng ka hara kereke. Ke bomadimabe hore seo ba neng ba se bua, ditshehollo le ho nyahamisa, di ne di sa ahe, haholo hobaneng ba sa tsebe ka mo kganya ya ntlo ena e ne le ka teng. Dipuo tsena tsa bona tsa kgopisa Modimo. Ke ka hoo potso ya pele le ya bobedi di latelwang ke potso ya boraro. Ha ke re e ka lefela mahlong a lona. E ka Haggai hore ho lekane hore le tswele pele ka ho hula-hulana le bana ka mo kereke ya kajeno sa tshwaneng le ya maoba. Do something ka mo dintho di seng di sa etswe ka ho tshwana kerekeng ya kajeno papisong le ya maobane. We are busy with comparison instead of taking the church forward. Ho lekane hobane tshehollano tsena ha di ahe,
ha di bokeletse, ha di lokise kereke boemong le sebopeong tseo di lokelang hore di be gona, empa di arohanya le ho feta, di thuba le ho feta, di qabanya le ho feta. Papiso ena ya kganya ya tempele ya maobane le ya kajeno pakeng tsa bakreste ba kajeno le maoba ke sesebediswa se matsohong a Satane ho eletsa kereke ya Morena Jesu. Mme rona jwalo ka bakreste re mo fa matla a ho etsa jwalo, a ho lwantsha kereke ka hore re dule re pheha ka moo kereke ya maoba e sa tshwaneng le kereke ya kajeno. Temaneng ya bone verse 4 ka makgetlo a ka ba mararo ho kgothatswa baetapele ba kereke ena le setjhaba sa yona hore hona ka hara ditsheollo tsena, ka hara dinyediso tsena, kgothala Sorobabele, ho bolela Jehova, kgothala le wena Joshua moprista e moholo, mora Jotsadeke, kgothalang le lona setjhaba sohle sa naha ena, ho bolela Jehova. Modimo ha o kgothatse fela ebile o re o tshepe. Hona hara ditshehollo le ho senya ha kereke, Modimo o re le be le sebetse hobane ke na le lona, ho bolela Jehova wa makgotla. Seo o se bonang ka mahlo hona jwale, le ha se ka bonahala e ka se lokile, wa ba wa se kgolwa ha re ikgopotse hore lentswe la ho qetela e santsane le la Modimo, ha se la rona, ha se la church council, ha se la bomme ba thapelo, ha se la bontate ba ho rapela. Lentswe la ho qetela e santsane le la Modimo. Kereke ena eo e bonang kajeno, jwalo fela ka ha e sa tshwane le kereke ya maobane, le ka moso ha nako ha e fihla ya ho dula mona, o ntse o tlo bona kereke ena eo kajeno o ne o bua ka yona e se le kereke ya maobane. Mme ka moso ha se a dutse o kajeno, o tla bona kereke e se sa tshwane le ka moana e bona ka teng nakong eo a neng a le bokamosong ka yona. Ka mantswe a mang, kereke ya Morena Jesu ha e ya ema nako e telele. It's not stagnant. There will be changes according to generation and generation. And all we can do is to adapt and become disciplined and be guided by the word of the Lord. Hore le re ise mo re lokelang hore re ete. Kereke e o itsebileng, maobane ke a tshwana le kajeno, le hosane wena ya phelang kajeno, ha o e shadima o tla bona ho ena le phethoho. Haggai o bolela this mourners and groaners, batletlebi bana ba dulang ba honotha ka moo dintho di fetohileng kerekeng ya kajeno papisong le nakong tsa bona, hore ketso ena ya bona ha e thuse kereke ka letho ntle le ho tlisa tsitsipano ka hara kereke e sa hlokahaleng. Seo ba ka se etsang ke ho fa Modimo dipelo tsa bona, o di fetole, o di hlatswe, hore phethoho ena e ba e batlang e ye ho ya ka Modimo e seng ka bona. Kajeno batho ba batjha bao e leng bona kereke ya kajeno ha ba dudisehe ka hara kereke eo ba tshwanelang ho lokoloha ka hara yona ka lebaka la dipuo tsa batho ba baholo, ho komakoma ha badumedi ba maoba ba santsane ba batla le ho itshwarella ka moo kereke ya maoba nakong tsa bona e neng e tsamaiswa ka teng. Ba se ka engwe ha o letswa scoop mane phahameng, batjha ba thabile. Nkgono e mong o mpukela ka thoko, o re ho nna scoop sena se ntsosetsa diphaiphai, se mo hopotsa dintho tsa bofifi, mme se mo kenya tsietsing ha se letswa ka hara kereke. Ke maobane ha seo kajeno a se etsa a se ke utlwa monate, ka lebaka la hobane
re iphumana re tletleba ho ena le ho tla ka dintho tse ka tlisang diphethoho. Moefangedi Luka kgaolong ya botshelela temana 45, Luke chapter 6 verse 45, o re motho ya molemo o ntsha ditaba tse molemo le tlotlong le molemo le pelong ya hae, mme motho e mobe o ntsha ditaba tse mpe le tlotlong le lebe la pelo ya hae, hobane molomo wa motho o bolela seo pelo e tletseng sona. Jacob ha bua ka leleme, James chapter 3 verse 9 to 10. Jacob kgaola boraro temana borobong ho isa wa 10. O boela toboketsa taba ena hape hare ka lona leleme lena re boki modimo. Ntate ka lona hape re roha ke batho ba entsweng ka setshwantsho sa ona modimo. Molomong o le mong ho tswa poko le thohako. Bana beso, ditaba ha di a tshwanela ho dula jwalo. Re le ba Kriste re a hopotswa hore ha mantswe a rona a hlaba bao re buang le bona le ho ba utlwisa bohloko, jwalo fela a utlwisa modimo eo ba entsweng ka setshwantsho sa hae bohloko. Ke ka ho Jesu a reng bao e leng ba ka le tla ba tseba ka ho ratana. Ebe kereke ya maobane ka jeno le kereke ya kamoso le a ratana na? Dikeke tsa rata kereke ya kaosana haeba maobane le ka jeno ba ntse ba hula-hula. Ka jeno ke rata ho lemosa kereke ya maobane hore modimo wa rona ke modimo wa rona bohle, ke wa maobane, ke wa ka jeno, ke wa kamoso. Ha wa ema sebakeng se le seng. Ha re boele re hopotsane hore modimo o aha mmuso wa ona o sa tlong ho sisingwa ke se etsahetseng maobane, se etsahalang ka jeno le se tla etsahalang ka hosane. Modimo o kgodisa setjhaba sa ona hore se lekane sa ona le sona. Mohla ba tswang Egepeta se santsane seo ha se so ka se fetoha, mme se keke sa fetola ke letho. Temaneng ya bohlano lentswe la selekane seo ke se hlabileng le lona. Mohla ke tswileng Egepeta le moya wa ka di eme hara lona se tshohile. Ha ke qetela tshebeletso ya hoseng hona mafona a matle, ke rata ho phepetsa maloko a kereke ena maobane ka jeno le kamoso, mme ke kopa le mamele hantle dipotso tsena, ebe le santsane le lwantshana ka dintho tsa masawana tse sa tlo tswela kereke molemo. Are you still majoring on the minors? Na le rorisa le ho tholetsa kganya ya modimo kapa re laolwa ke maemo a rona? Are we cheerleaders of glory of God or critics ruled by our egos? Na mahlong a rona re bona modimo wa rona wa maoba a fapane le modimo wa kajeno? Na o ka sebedisa kereke ya kajeno jwalo fela ka ha o ile wa sebedisa kereke ya maobane? Has God changed in your eyes? Can he work through others the way he worked through you? Hankgono ya seng a robetse boroko, wena jwalo ka maobane wa kajeno a ile a o tolerate. Hobane o sa kgone ho tolerate the one sitting in the position o kileng wa dula ho yona. Na o sitelwa modimo ba ena le dikgaitsedi tsa rona ka ho fetoha bahlodi ba nyefodi le bahanyetsi ba bona. Are you sinning against God and our brothers and sisters with your judgmentalism, criticism, skepticism tseo tlang ka tsona ka hara kereke? Na re dumella ho kenywa moya le ho hlohlelletswa bobe ke batho ba bang ho fihlela mesebetsi ya bona e lefifi, mme ba senye le ho sitisa mesebetsi ya modimo ka hara kereke? Are you being influenced negatively by other person and thus hindering God's work through you and in you?
temaneng ya borobong Haggai ha kwala le ho akaretsa ditaba tse. O re kganya, the language from verse 3 e araba dintho tsena ha e fihla verse 9. Kganya ya morao ya ntlo ena e tla feta ya pele. The same glory o boneng eka is better than this one. Haggai o re is going to surpass that. E tlo feta kganya eo. Dikoma-koma tsena tsa hao di etsa God must glorify more and more his house. Ho bontsha hore he is still in charge. Kganya ya morao ya ntlo ena e tla feta ya pele. Ho bolela Jehova wa makgotla nqalong ena. In this place ke tla beha kgotso. Ho bolela Jehova wa makgotla. Ha o bala temana ya pele ho isa ya boraro, I just want to put segments ditemaneng tsena hore o utlwisise. Ha o bala verse 1 to 3 mo re badileng, o fumana papiso ya kganya ya maobane e kganyang ho feta ya kajeno, the comparison. Ha o ya verse 4 to 5 mo re badileng, ke tshepiso ya modimo eo re le kereke ya kajeno re tshwanelang ho itshwarella ka yona. Then ha o ya verse 6 to 9 tse kwalang mo re badileng teng, e fetoha tshepiso to the coming generation. E fetoha tshepiso sebakeng sa bokamoso bo tjhabileng kerekeng ena hore kganya ya teng e tla nne ntlafale ho ya pele. Ha re se ra lahlehelwa ke tshepo maemong a o kerekeleng ho yona. There is still hope. Kajeno ha re hetla morao, ha re se ra hetla ka ho etsa dipapiso, empa re hetle ho hopola dintho tseo re di entseng hantle totlisong ya lebitso la Modimo. Maobane ha e re thuse ho aha kajeno e phethahetseng, e seng ho utlwisa kereke ya kajeno bohloko. Ha re leke o ha re se ra batla ho lokisa diphoso tsa rona tsa maobane ka ho sitisa tswelo pele ya kereke ya kajeno. Senyesemane se re, we cannot fix yesterday's mistakes at the cost of today's church and its progress. Ke mang ho lona ya setseng ho bakileng ba bona ntlo ena kganyeng ya yona ya pele, mme jwale le bona e le jwang? Ha ke re e ka lefela mahlong a lona. Kereke ya maobane kajeno le ya kaosane ha e dule le dikereke tse tletseng kganya ya morena.